Manipuri Student Federation na hai batai khomjung chungkin ba hoki ba koi tongan ba subject to me sing si koi Manipuri loan to on tho kan da tamhan ga dabani aduga koi Japan si was and chan khaba koi gi Manipuri loan si bokta yamna namtha bi ga thamdi he bongang se protest to gi paw sing si gi paw se am di yaw ana sai si da koi new education policy da maroi na koi mother tang mama lon da tambi ga da ba myam ma gi policy gi myam le gre adu mu thabak to on thuk bi post dum leiba ala sai si da koi Manipuri Student Federation na to ka ton ba mama lon da tamje di yamna line su khang mangam ba ayam na ji to bi sing si adum se hindi da wo haro se physics ki na to chemistry gi le myam sing si hindi da potopa de ga te myam sing si mui tambe ya gi mo su dum sa tha ba ton ma jaga si tha le almai to na khoi le ba khoi gi subject to but the missing se koi Manipur lan to on to ga na hai changchil le ba se sai da di kadi mo thamining ba le yam ma se yam complicated oi ba matter ne ko complicated oi ba matter ne have the koi gi aina ni se complicated matter ne have the MSF le to is why support to one na te yam complicated oi matter ne koi gi masida example ma yeng se ko koi gi milan na koi gi maitai me se schedule da challa matung da gari da maitai me number plate tha ba thaba matamda koi gi chingi le be chinao sing sina maitai me se moina recognize to de koi gi loan na te ha bi pot ma ne ga lai se koina sugum ba any step se lokat pa matamda leba ki oina di yam phaw ko ne samna ha maitai me se kanam ta na nungsi de ai ta su maitai loan je akoi loan na te na koi raw yaw ta ga su se ngarang han koi gi pabung mi bala kanda rong mai chinao sing ga ma ga wari sana da common dialect oina maitai loan sin da ga pa phau na ri du ne ba si akoi no to ya pot na te ba ma si akoi na ignore to ya de ba maithai lon hai po che koi gi state ki oina common communicable language ai ta di mi puna mangna ngangna ba mi puna mangna khang ba ai ta di maithai lon ji de ta ra ka doi ne ba aduna atugi potu yeng ga na sai gi MSF na tawi ba demand ji yang chumme to bo sai gi kamai to ga da masi to bom thokpani akoi gi loan da su like se stage khara ba da di akoi loan da ek ta ira ta ko changi adubu asiki Manipur gi lai ba conflict situation amadi nationalism sagat pagi mong sida aduda sai gi anti maitai feeling se mina yamna kanna to bani na akoina sai gi yamna nei naru bada akoina maitai ron da yam kanna injan na bhona ba matam da atopa community na moi gi rom da sai gi ga ne ko yaning da buduna henman gi dina sai ke ta ko ona te na ba angle da chak di madugi poto tangdi ke ne ko khanna bagi tai pata gi leiba adubu tawbu maitai lon na ba se masi common language ni akoi masi gi example oina कोई ना माउ द चटकेरा सेनापति द चटकेरा फ्रेजोल चटकेरा चोचानपुर चटकेरा इधर कोई ना मैतेरो न गांगना बा फाउना द ताडी इंग्लिश द गांगना बा नत्रगा हिंदी द गांगना बा मौसानी तो तब मणिपुर की स्टेट लैंग्वेज अमा कोई ना मसीगी मणिपुरी हाइबल लैंग्वेज शेड्यूल द चलल मतुंगदा मसीगी लैंग्वेज द कोई ना ये की रोल द स्टेट खरा मददी कोई जी इरेचा सिंगना मैतेरो जिबु कॉमन लैंग्वेज ओइना सिनना बगना बदा शेड्यूल लाइब्रेरी लाइक द चंगल लगा masi every community every party na masibu pahanba natraga hayanba se yang takai pa to pon maramdi Manipur manungda yang Manipur secretary ta Manipur government da thabak torok paganda di masi language se yaw da thabak to ya roi ni even interview da adai kari da compulsory oil le state kuning makki mai magi state language ki policy le jai Maharashtra da Marathi ki mai policy le jai adagi aino da koi ki kayani ko Karnataka na yang kana tori uji Kannada ki matang sida even achapo lai bot bawda auto to mo Kannada khang da ta di khana dana launa dana mapan gi mi ga tonari bane ko aduna mase language se keno da akoi gi kani India da hojik se language ki lai ba angle se nationalism sagat pada language se sinaraga linguistic and community map ama sagalak pagi mo ma Hindi na dominate to kalakwa swai jaga se da state ki we heritage mangani ha bagi poto adom da yenga gan da yam chumba MSF na local is yang chumba yam pa ba kongthang ama oi ba to Manipur ki using lai ba conflict situation jida koina idea of Manipur je sagana bona da community khara na masi ki reaction je koi mamang da milan na gari number plate thaw matam da tharaga thaw matam da community ki anga atopa community anga khara na masi maitai me che koi ki kaino nate koi de impose to ba yaroi ga next statement gum ba tholok pa adai du da koi mayam na kona ri bisida kre ni ko kitang angle chumna to dragadi madu da mine advantage logi bugi pot ama lakadra haiba potuni lai je da state ki oina aduga ye role ki heritage ki culture ki oina di maitai me haiba language se akoina tawdaba ya taba MSF na tawre ba tabak se masi tawdaba ya taba khongthang amani thengbu thengmal labne na ai smai tam je